Te, maningil daw si mama sa imong utang. Day, sunod na lang. Kay wala pa jud ko'y kwarta karon. Okay, te. Kalagot gid ding sig balik-balik og paningil oy. Nausa ka dira ma? Naglagot ko kay daghan sig balik-balik diri paningil. Sus, kadali raman alamay. Ako rin bahala sa imo ha, tulong na digto ka. Ay salamat okay. A few moments later. Ayo. Iba yun sa tuyo nimo. Asay mama kay maningil ko. Alis sa diri, please, aning speaker. Ah, okay. Alang sa tanang maningil no. Balik na lang mo sunod, di matulog ko, dili ko pwede disturbohon. Salamat mo nang ikaw uli na. Na, lima na may katuig oy. Uy, sayon! Dili ra ba kakapasok karong graduation kay na kay bagsak? Ha, dili na pwede ma. Anong dili man nga namang kay bagsak? Dili lagi pwede ma. Ano man nga bagsak man ka? Ako mama, ma'am, nagpariban na. Dili pwede nga dili ko mapasok. Pa, madlok ang mama. Dili oy, ano mahadlokod? Ma, dili na madlok si papa sa imo ha. Ay mao ba? Uy, sayon. Pinya na. Unsay pinya, kaklarong gurian ane. Ikaw, pataka ra jud kag tubag kaklarong pinya na. Kain naman day ka pa. Nganong mangutana pa mo ka. Grabe bright ta jud nimong yang oy. Salamat, Col. Ay, murag kwarta-kwarta na. Uy, sayon. Ali diri, apil diri kay na ko'y pangutana sa imo. Oh, sama na pa. Kung matubag nimo ako pangutana, imuha na ni 500. Ang sa may pangutana. Grabe wa pa gani ko ga pangutana. Bisan nun sa good nimo na pangutana pa. Tubag na ko na. Pangutana na pa. Unsay kapital sa Pilipinas? Sus, ka basic letter P. Si leader P, pataka naman ka. Unsa pataka letter P bitaw pa. Ang kapital sa Pilipinas. Manila, manggod. Kung naingon kag city, sunod gani kung mangutana ka tarungan. Kung dili ni matarungan, maipit jud ka. Ayaw man na yung tanong. Buhay sa derbe. Ay, naunsa man. Ako bubuhay ba? Bubuhay ko. Ikaw na sa'yo, may bubuhay ko. Uy, Col, nakauli na day ka? Ay, wala pa niyang. Makagira siguro ko. Agay! Uy, niyang. Nadagma ka. Ay, wala, Col, wala. Nag-swimming ka dali. Grabe bay. Makaya ka na nimo? Ayaw, uy.